Kanegade ko All India Radio Shillong ka kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ka kubor mentaka step. UMDC Clemseng uba latip lang Karkongor ula syajit kumu Chief Executive Member batamai ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ka CBI ka latalasi giyengsa o Menteri Rang Ba Abrem Gejala Manipur ba jong kiwe kihe officer ha kabede bat kimokot numa jong kajing penan kambakla ya kapisa. But Menteri kena ke Sarkar Pedang bakmi ya ketenat Development of North Eastern Region un play ya ketamasa Destination North East mentagasngi. Ka kubor ke babenia. UMDC Clemseng na nong thamai constituency uba latip lang Karkongor nin gasngi ula syajit kumu Chief Executive Member batamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Lajiat iu hadin bu chairman ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penshingan NCM ula penbena ba uba latip lang Karkongor ula yo katsan vote. Kat ba ukertong ka United Democratic Alliance uba tenwel dekar shimlayo tang shi vote ru. La aban penkemau hang ni bayakan no confidence motion persya ek executive committee lawan ra dakaseng kongres. Ha Manipur ka CBI hinin kesngi kalalet talasi ke yengsa ajong Menteri Rang Ba Abrem Gejala Okram Ibo Bising bat kiwe ki he officer sarkar ha ke jaka beper ha ke bede bat ki mongkot duma jong ka jing penankam bakla ya kapisa. Lalit bantalasi ki yengsa ajong Okram Ibo Bising ha Impal bat hatubal. La talasi ru yak yengsa jong lainut ki Chief Secretary Berem Gejala bakantop ikajong UO Nobo Kishore UPC Lam Kunga bat UDS Punya bat jong Project Director Berem ka Manipur Development Society. Speaker kayeng dorbar thawan Gejala Meghalaya uba medba lengdo anin gesngi ulalet jurep ya kajingshna ya kayeng dorbar thawan ha New Shillong. Lasenra ni daw menteri ketenat PWD uba kamingwan embon bat kiwe ki he officer. Uba medba lengdo ulepen pa wegjing snohon bagakam kaya chaprang. Ya kene kejing tei labu por ban pendap hapo kalai pun benai. Presiden kari Ramnath Kovind un peniat ya ke conference ba arsni jong kilat bat ki Lieutenant Governor kaban sedang naduk mentakesngi Harashtrapati Bhavan. Kani kandai ke conference ba sanpo jong kilat kabalong Harashtrapati Bhavan bat kandai ke balai ban peniat du Ramnath Kovind. Ha kani kejing kendo ane kran ikimat bakentop ikiri ulum ki jingkala ha kerep karyang ki education policy batamai na kebentak ki kerdan pulia bakam shalor bat kiwe. Kilap jong barok ki jela bat ki Union Territory kini shimbenta ha kani kejing kendo. Vice President kari, Menteri Rang Ba Adu kari, ki Menteri Sekretariat Pedang jong ketenat korbari, ketenat kerep karyang Law and Justice, ka Human Resource Development, ka Tribal Affairs, ka Jal Shakti, Vice Chairman bat CEO ka Niti Ayog bat kiwe ki he officer na ketenat beper kini shimbenta ha kani ke conference. Kani ke kubor kawan Shafi na ke All India Radio Shillong. Menteri kena ke Sarkar Pedang badai kmi ketenat Development of North Eastern Region Dona Dr. Jitendra Singh un play ketamasa Destination North East ha Varanasi ha Gejala Uttar Pradesh mentakesni. Ya kini ketamasa lapenlong da ketenat Dona ke Sarkar India. Secretary ketenat Dona Dr. Inderjit Singh bat Secretary ke North Eastern Council UK Moses Chalai kini shim benta ha kini ketamasa. Kani ketamasa kan kot ke arpun tarik mentau benai ha kamadan IIT BHU ha Varanasi. Ya kiwe ketamasa Destination North East kiblalet layok ban penlong ha Delhi bat Chandigarh. Ka yengshari Guwahati High Court kalau hukum yang ke Sarkar Assam ban pendankam ya ki sauspa lai pesanut ki he pulet tek tang na kebenta ke jingtemu ban tokit iku mokot duma kam sneo balu ujor ha ki tanat beper ha Gejala. Ka kenhun nong bishar jong ki yengshari kala krenshai bayi kini ki he pulet amdai ban pendankam ha ki ki jat kam. Ka yengshari kala batha aru ya ke Sarkar Jala ban IT ya ka kai pot halor ke jingya chaprang kini kam ha ka hendro tarik uno apra. Menteri Rang Ba Adu kari Narendra Modi unyasa migi sembok perkat jungu bat kibriu hakari bat syabari ru kumjo ha ke program bashi sen benai ha ke All India Radio ka man ki bat lasai kesni ha ke por katwai bejia menstep. Kani kendai kesien ka basan pukundai ba Menteri Rang Ba Adu un ajing keran ha ke program.
Onla banyo asngaw ikani ke jingkran na baro ki network ko All India Radio bat Doordarshan na ke website jong AIR News bat na ke News on Air mobile app. Onla aru banyo na ke YouTube channel jong Office Menteri Rang Bado jong ketenat information bat broadcasting na ke YouTube channel jong All India Radio bat Doordarshan. Ka Shiv Sena ka NCP bat ka Kongres nen kesni kila beteng ya ke jingakran bantau sarkar ha ke jela Maharashtra. Ya ke jingalang jo kini gelai teli giseng bakini trailang bantau sarkar lapenlong ha Mumbai nen ke janmir. Kinong yalam jo kini giseng bakentop yu Ahmed Patel bat u Mallikarjun Kharge ne keseng Kongres, u Presiden ke Shiv Sena Uddhav Thackeray bat u Sanjay Raut, u Presiden ke NCP u Sharad Pawar bat u Jayant Patil keledon lang ha ke ne ke jingalang. Habakrani kinong patay kubor hadian balawai ke jingalang u Presiden ke NCP u Sharad Pawar uloong bakladon ke jinges ngotho ba u kli ka Shiv Sena u Uddhav Thackeray uni alam ya ke sarkar batamai. Ka seng khasi seng keme kan rakhe ka seng kot snam mentagasni halumpong waking hajayaw. Laban penken mau hang ni ba men baki khasi kerang don hapo ka jin sensyar ki dole. Ka ndrungut ki samla khasi kila seng ya ka seng khasi benedai ka niam tenrai ka lariti bat ka ktien. Mentapat la rakhe ka seng kot snam man aingu aidem yau trai nong bu nong thau. Gajinya ko banyo ra ikanam la ado ha ke anybody can sing arazar khat kandai ke beri season 4 kan long menta gasni ha kapor lai baje ha ususo tham auditorium Shillong. Ya kane la penlong dak All India Radio Shillong. Kane gede gajinya ko ruai marwei ke jing ruai pareng. Kinong job na bro nyau teli ke jela ka than ste lam mingi kinwan banshim yeshim benta ha kane gajinya ko. Ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kalapentip bakandon ka jing penlip boarding hakidong baper kanong ba Shillong nagbenta ki kam maramot. Lapentip bakandon ka jing penlip boarding haka arpusan trik menta ubnai haka Happy Valley Substation bar haka arpenyo trik menta ubnai kandon ka jing penlip boarding haka SE Falls Substation. Haka arp kundai trik pat an penlip boarding haki jaka ki bahap hapo ka Lapalang Substation. U Menteri Ketenat Kekot Kekiak ke Sarkar Preng u Dr. Harsh Vardhan henen kesni ulawan ra ke bil bankang ya ke jingshna ke jingshalan ke jingthiet ke jingde ke jingsam bat ke jing penpendapat ba ya ki electronic cigarette. Unong ai kubor jingi ule tho ba ka kanun Menteri ke Sarkar Preng menha unai lor benta ka senam ke menjor ke ordinance na ke bentakan ni. La shimi ke negarai na maru e-cigarette ukta e Kekot Kekiak jong di samla. Ka Jammu bat Kashmir kalalong kabayo bontam kisurok balasna hapo ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana hakari hakani kesnam ka bamenta. Hakani kesnam pisah tengka ka bamenta lala abansna khatwe 1,100 kilometer kisurok haki projek baper. Nakani 1,000 praspa laipu pratiligishnong kila yo yakilat neso. Haswa ban penkot ya kubor hakani kestep sa sisian kimat bakongsan. UMDC Klemseng nanong Thamai constituency ubalatip lang Kharkongor ula Shajet kum Chief Executive Member Bathamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ka CBI kalalet bantalasi yigiyeng sa Menteri Rangba Abrem ke Jela Manipur bat jong kiwe ki he officer ha kabayde bat ki mukot duma jong ka jing penon kambakla ya kapisa. Bat Menteri kena ke Sarkar Pedeng bakmi ketenat Development of Northeastern Region unplay ya kata masa Destination Northeast mentakasni. Bat katto ke kubor kalakot dengan step ke balawan Shafi na ke All India Radio Shillong. Hakapor prabajeng ina so ke Delhi Station na kebenta ke kubor hakaktin Hindi, kabanbot na ke kubor hakaktin Pareng hakapor prakat san minute. Ngipin kan mau ipikinong sngap bah hakapor prashteng na ke station pinyo ke kubor na katanj telam ingi hakaktin Pareng. Sengobaban ap mentaki kubor na Delhi, kapor mentak ala jandap artat praduna san minute.